at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amanu ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibusni ta na lang yeni ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, Maya Pagatpanapon po at Aldo Webis na naman po at kaning katamo pong viewers and listeners, good afternoon. Hindi po ang programa ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding may aliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia. Welcome po king katamo pong programa at siya ko po among Jess Layog at syempre kayabi ko po din kanakong masipag ako host ne po i-Brother Charles Quezon at i-Brother Boyet Celso Mamukod ne po. At abayan nyo kayo po kilubning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagatpanapon po karing kakaluguran avid listeners at avid viewers king Facebook Live at pasibayo po abe-abe tanan naman po ban kanita po magaral at migunam king amano ning Ginoo anya kuwanan nyo no po ring kaya kayo pong Biblia at abayan nyo kaya po kaniting programa tamo. I-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayungan, kaya kami nga kakaluguran mi at ngayon at yun na kaya naman po kaya ni bang kanita mag-aral tamo, magkarandam at pigunaman tayo ingamano na ning Ginoo. Yes, Good afternoon, Brother Charles and Brother Boyet. Ne? So, kumusta na kayo? Anong balita ngayon? Okay naman kami ngayon, busy kami ngayon kaya kay parokya. Catechesis na. Para Yes, kayong yes. nabiyana kang pong San Lorenzo Ruiz. At saka, today is the month for the National catechetical month. Ne? And bukas naman, piyesta na nga pong Pio. Ne? Yes, Padre Padre Pio. Yes. And I'm sure ding aliwang parokya kanyan, ding karelang king formation po, king catechetical kain, ring catechetical activities da karing parokya, gugusal na lang naman din kaya katamong in charge, ring kaya katamong catechists, lalong-lalo na, so di rin ang talang may po oras, din kaya katamong talaturo, karing kaya katamong anak, lalong-lalo na king kasalpantayanan, king katekismo. Okay. Pangabagya po basan taya ing metong at chapter, ibat po king banal a kasulatan at syuta pamurin po king ebanghelyo na pong San Lucas. Asukat tamong pakiramdaman at kay bat misunduya po ketang kadwang da kening programa tamo ing discussion patungkol po kening makatalagang chapter for this afternoon. Kaugne na pamurin po ning pamagaral tamo king Biblia. At kay iba't tayo pong pekiramdaman, ing metong nga chapter, iba't po king makatutok ka libro, iba't king banal a kasulatan. Well, naman tayo po ini at pigo naman, king kaya kayo pong lugar ne po, at nung nukaring kayo man po nga ni king bale, king opisina, king dalan, o kabang at siyo kayo po king sakyan at magbiyahin ne po. Kay batatin ke pong kutang makabasi,
king may basang kapitulo at agkatanda kayo pong makyabe karetin na makibat. At malari kayo po mag-text kay kami, karing kay katamo pong text line numbers, Kempong Globe, 0915-954-1303, Kempong Smart, 0918-351-8282, at Kempong Sun Cellular, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share karing kayong greetings, comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o buring isuggest a topic, aburiyo pong pisabyan. Tamo kareng numerong arena binanggit na pong among. Makanyan mo naman po maka-live kami po king Facebook. Kaniti pong kaorasan, malyari kayo pong manalbe. Akit ye po ing live video king page tamo. Inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing kakatamong Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At karing manalbe na po paki-share ye po ing Facebook live stream. Bandara kaltamo po kening programa tamo. At maka-live tamo mo rin po king page ning parokya na pong among Jess, king St. Catherine of Alexandria Parish, Porac Church. At keta pong page ning radyo, akit sula naman po ka rin ding may ngalabasang episodes tamo. Nung buriyo la pong balikan. At pakibanggit yun na yarin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayo pong parokya. Alright, so magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamo pong Twitter account ne po, ing kekatamong username, yapin po ing @radio_ASF, o kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM, at ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamo pong username, yapin po ing @ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala kare ni pong donation platforms maka-flash king screen at makatala po king description ning Facebook Live, kareta pong manalbe via online. Kare naman pong makiramdam karing radyo, damdaman yo po karing radio plugs din kaya katamo pong donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo ayatin tamong radyo at usapang Biblia a programa makasawop king kaya katamong biye kasal pantayanan. Ban kanita po lalo la pang dakal din kaya katamong kakaluguran. Okay, so ngayon po isa joining kaya kayong sarili na po, ban pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter, king gat panapunin na po, iba siya po king chapter 14, ning Ebanghelyo ng San Lucas. At nung atin ko pong Biblia, king kaya kayong pibale-bale, abako na nyo na po At ibuklat tala po ban, tala pong lakwas makataluki, karing kaya katamong pamamasa. Yan po pakiramdaman tayo in chapter 14 ning Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 14. Misa na yaldoning Sabat. May kumbirayang makipanga ni Jesus, kimbale na ning meto nga pamuntok daring pariseyo. At pegumas dandeng masalese ding tao. Kari nating lalaking mengalbag abitis at gamat. Linapit siya kang Jesus. Inyakitang ng Jesus karing talaturo ning kautusan at pariseyo. Paintulot na ning kautusan ning pakayap masakit kingaldo ning Sabat o alina. Alang may kibat metong mangkarela. Tela na ng Jesus ing masakit. Pepakayap ne at saka ne pepaulyan. Kay bat nanita, sinabi na karela. Nung ingni naman kay kayo at inyang anak alalaki, o bakang menabuking talaga kingaldo ning Sabat, naning daptana, enewari saka agyamangal doning Sabat? Ela may kapakibat king kutangay ti. Apag umasda ng Jesus nung makanano lang mamili karing luklukan pandangal, ding mapila na may kumbira. Selitane karela nga niting talimaga, ngana. Nung kimbira na ka ning ninuman king meto nga kasalan, may pipilinan ning luklukang pandangal. Pota ting may kumbirang mas marangal kesa keka. At lapita na ka ning may kumbira keka yung adwa, at sabyan na keka, paboren meng lukluk king luklukan mo yung taong ini. Bipakarine ka kanita,
at king peka mara yung luklukan karing ka lukluk. Ing masanting mong daptan ng me kumbira ka, yaing lukluka king peka mara yung luklukan. Lapita na kakanita ning me kumbira, at sabyan na kaya ka kakaluguran, kaya ni ka king kabisera. Mirangal kakanita, king harapan daring aliwang bisita. Uling ing ninumang magmatas mi babaya, at ing ninumang magpakumbaba mitasya. Sinabi na naman ni Jesus, king mengumbira kaya. Neng magtawo ka, mula kukumbiran din kaya kang kakaluguran, o din kaya kang kapatad, o din kaya kang kamag-anak, o din masalaping siping mong bale. Uling kumbiranda ka naman, at kanita miyablasan ka king depat mo karela. Neng magtawo ka, ding kumbiran mo, ila ding pakakalulu, ding lumpu, ding pile, at ding bulag. Bibindisyonan ka, uling ila era kaya blasan. Ablasan na ka ning Diyos, ken subli lang ding banal. Dindam na iti ning metong karing kasulo ng mamangan, at nganak ang Jesus. Kaswerte daring miyabe-abe king pamangan king karyaning Dios. May kibat ya Jesus. At ing meto nga taong migtaong maragul, at dakala ding kimbirana. Inyang miras na ing oras, inutusan na ing ipos na, at pepasabi na karing mekumbira, munta na kayo Kenny, makasadya na ing sabla. O na ing ginawa lang ang sangkan, nga nakingipos ning mumuna, may kasali kong asyenda, at kailang keng puntalan, banlawan. Ikayo na ing balang magpasensya kanako. Nga na naman ning metong, may kasali kong 5 kapari sa baka, at kailangan ko lang subukan. Ikayo na sanang balang magpasensya kanako. Sinabi na naman ning metong pa, bayo kong kasal, kumakatagun. Mibalik yung ipos at belita na iti king panginwana. Nimwaya iti at sinabi na king ipos na, munta kang malagwa karing dalan, at pigulot na ning syudad, at idala mo laketi, ding kalulu, ding lumpu, ding bulag, at ding pile. Kabalik na ning ipos, sinabi na, agawa ko na po ginu, ing inutos yu, o nang maluwalas siya pa ing lamesa. Inya nga na ning Panginoon king ipos na. Munta ka pa karing baryo at sityo, at pilitan mo lang muntaketi ding tao, ban kumatmuyang baleko. Sasabyan ko kaya ka, king alame etong man karing me kumbira, ing makatakman king pamangan na si Diako. Milalo la karakal ding taong tutuki kang Jesus. Inarapanala at ngana. Eya malyaring maging alagad ko, ing ninumang lalapit kanako, nung may gitneng kalguran kesa kanako, itata na at imana, ing asawa na at ding anak na, ding kapatad ng lalaki at babae, at pati na ing mismong sarili na. Eya malyaring maging alagad ko, ing ninumang ebisang mamusan king krus na, at tuki kanako. Nung magplano yang patalakad tori, ing metong ke kayo, eya pawari lukluk, at balaka ning gastusana, ba nabalo na nung managyula ding pera na, bayang mayaring tori. Pota mitalakad lading pundasyon, o ning nema na payari. Kalyandya ding sablang manakit, sabyanda, pegumpisaning telakad ning taong iti, at neman pala payari. O ninong ngari, ang makilaban king kalupa ng ngari, ingepa mo lukluk, at misip nung dingapulo ng 1,000 sundalos, agyuda lang labanan, dinga 20,000 sundalos na ning kalabanan. At nunge nagyu, mitubod yang peka katawana, kabang marayuya ping kalabana, bang makipagkasundo. Makanyan mo naman, malyaring maging alagad ko, ing ninuman, nunge nalakwa ning sablang at tsukaya. Maya pingasin. Nung milako lasa, ala ng paralan bang mibalik ing kalat na. Ala ng kasilbyan iti, para king gabun, o para king pikukwanan pataba. Yugsera namo, inya makrendam kayo, nung ating kayong balugbog. Kimapilan pong pinandit, gunaman tayo po itang kaya katamong dimdam nandin at chapter from the Gospel of Luke, chapter 14 na po.
tamo po king katamong programang Usapang Biblia at yung tamo pa po king first part ning katamong programa ne po. At king umpisaning chapter 18 or chapter 14 na Brother Charles and Brother Boyet na chapter 14 ng San Lucas, idimdam tamon na may kumbiraya i Jesus ne bali kimbalening metong pamuntok ding Pariseyo at lawenyo bistama natin lang dispute di Jesus at ding Pariseyo makyabe pa mo rin karela no makipangan niya pa rin karela makyabe karela para pakyapusan king masanting danggagawan pakyabayan nala in order to show his love for them no makyabe karela ban magsilbing maya pa alimbawa at inspirasyon karela. Sa bagay po mong kalupaning dimdam tamo ketang passage bayo ining chapter ay ni atinping mapilan a Fariseyo concerned la pa nga po kang Jesus at sebyanan din na mako at manaliwang lugal uling mangani po ing biyena kang Herodes. Yes, Brother Charles and in this case kabang achuya i Jesus karin lupang iyan namo ing pagumasdanda no pilit ng pakibalwan ding kilos at ding daraptan ng Jesus and he seems to be under scrutiny. So bala mo pala mo, kaya maka-under surveillance siya kay Jesus ne. Yes, at Brother Boy, at katang lugar anong nukar hindi kinumbiray Jesus ating lalaking mengalbag biti sampung gamat at king English ausan dating dropsy and most likely metong niya naman hindi kareng invited guests atin mo namang posibilidad na kusadeng kinumbiray ni intentionally ban i-provoke i Jesus nagawang mala king aldoning Sabbath so they could accuse him of violating the law of Sabbath. Syempre isipan do, patsiyang ikit ng Jesus ining taong ini malaos malunos siya at he would instantly cure this person. Among, nano pong buron sa manining kay ngayon ni Mon, amano ngayon ni nakait. Rapsi mong. Ot po, mangalbagya po kay bitis at kay gamat naman nini. Well, agpangking pamanintindi ko ing dropsy buri nang sabihan na mangalbaglaret ang soft tissues uling mititipuning sobrang dano mo kaya ing fluid kareti so mayakit ini in our time karing taong ating differential libawa king liver ang popaking kidney failure Ing aus tamo rin po kanin mong deta pong magmanas po. Magmanas ati Jesus uling likas kaya ing malunos at sumaw balo tama naman itan kitang ng Jesus kareng talatro ning kautusan nga na paintulot na ning kautusan ning pakayap masakit king aldo ning Sabbath o alina so ing issue ken lang nawenta mo aliwa naman itang dapat pamipakayap nunay itang pamipakayap king mismong aldo ning Sabbath so inyang pepakayapa ning Jesus itang taong magmanas nga naping Brother Charles ingisipan da ring mag-accuse kayo yapin itang he worked he worked on the day of Sabbath so buri nang sabyan para karela linabagya i Jesus king kautusan ning Diyos pero eto to ita because Jesus reminds them na alang kautusan na pagbawal da inggawang mayap king aldo ning Sabbath. Sagrado yaping aldo ite. So dapat din tao mas tanging karelang pake yapin itang gawang kayapan inyalawen yu ilaman dening mag-accuse kang Jesus inyang dimdam de itang kutang ng Jesus karela alang may kibat metong man karela they had no answer for this question. At mong balo ko po nung gagawa kang mayap kingal doon ni kayong Sabat, bali palagi ako po mong mas ikatula na papuning apong ginita mong Mong, metong pong kay paralan ban, pabanalan niya ingal doon ni kay Sabat, yapin ng gagawang kaya pa. Correct. Yeah. Pansinan tamo rin, king pamipakayap ng Jesus, king taong mangalbag gamat at bitisini, ala na pang makabang proseso, di ba? Pansinan nyo siguro, ala na makabang seremonyo, so na naman, kabudtelanane ng milyari, kinayap ya. So the man was completely healed, he was completely well. So kaya ni peliwanag ng Jesus karela nung bakit pwede yang magpakayap king aldoning Sabbath. Actually,
masakit pakintin dyan ining explanation Jesus, ne? It's even logical, ne? Wapin naman, nung ating kang anak kalalaki o kaya bakang menabuking talaga, king mismong aldona ning Sabbath, ikaw, Brother Boyet, nanong gawan mo nung sakasakali man? Kaya mo pa ita. Pagkabukas mo pa warita. Wow, may warisopan ni Brother Okay. Charles. O kaya isa kami, di ba? So nung ding animalis, dening hayop sa sakala, den pa kayang tao, di ba? So inya, ila may kapakibat, dening talaturuning batas. Uling, patseng sinabi ng ali, well, papakit na ila makatao king karelang tuturuking batas. Ne? Nung sinabi ng wa, antida niya namang lalabagan, ing karelang batas regarding Sabbath. Inya ustuya po itang ama nung melalangya ing aldo ning Sabat para king kapakanan ning tawo, aliwa ing tawo yang melalang para king aldo ning Sabat. At Jesus, Brother Charles, ne, yapining anak ning tao, di ba? Yapining ginuning Sabbath. Abang kita mo nandin na Jesus, may kumbirayang makipangan, king balaning meto nga pamuntok daring pariseyo, ne? Jesus, mapagumasid yan naman. Kaya, isipan tamo ha, pagmasdan ni Jesus, Jesus man pala, observan na lang. So, pegumasdan na lang mo naman, nung makanano lang ning mamili, kareng luklukan na pandangal, ding mapilan na may kumbiran, Brother Charles. At inyang inapse, talimhaga karela. Actually, this is even a real life situation. Malilyari ni even until now, kareng taong kukumbiran, maniglo. Maniglo kareng ausenta mong special luklukan, special seats, no? VIP. So they want VIP, na? They want to be in the best places, no? Datang places of honor. Anyamang balong po diyan man, apin po retan tao na feeling importante la at burida mong ing attention da rin tao at chupo karela. They always want to be recognized. Kanita kasi Brother Boyet, ne, maka-identify la ding seating arrangements, no? Mayakit nung sano ding luklukan, halimbawa, ang maka-reserve para karing importanteng tao, no? So nung atyo ka sigurado king arap, most likely di yung sabihan, ito sasabihan natin Brother Chaston, VIP ka, ne? Very important person ka. Mekad mo maliban po ketang at king arap, mas special mo naman po ing iserve dang tamangan ke kane po. Nung ika ing bisitang pandangal at milukluk kakaretang special seats. Yeah, manyaman siguro yung pamangan dun, atin lang pang special food. However, Brother Charles and Brother Boyet, at iyang advice si Jesus potang tatagon karing makanya na okasyon o selebrasyon, no? Kalipanan ning kasalan, wedding. Nano ing advice na do not choose the best seat. Tandaan mo kanita ing wedding party, iting peka importanteng okasyon or social gathering, especially among the Jews, no? At nung nanitang lugar mo ketang seating arrangement that indicates nung nano ing kekang standing king community. Nung nano ing kekang social status, no? Pero sabi napin, may pipilinan ing luklukang pandangal, no? Bakit ka, no? Pota, kabud na nakamulapitan ning mig-invite ka, ne? Ning ngumbira. At malawos, tita, Brother Boy, palakwan na ka, huling atin palang mas marangal at taong sukat maglugal o kaya lukluk ketang sitaytan, ne? So may pakarine ka at paluklukan na ka, Brother Boy, at ketang kagulutan, ketang malaot. Mong apin po redetan taong mahilig, libu-libutan at magpa-importante. They feel that they are entitled. Pagparangalan da po kareng tawo na sukat lang po riyan, pansinan at kilalanan. Pero, balo yo, Brother Charles and Brother Boyet, na ding haliwa, gagawan din ni kasi KSP. Naning KSP, Kulang sa pansin. walang sa pansin, no? They are after self-promotion, di ba? So therefore, nano kanu inggawan, nano ing masanting daptan, no? Sit down in the lowest place, ne? Mas mayaman nga yung pakiramdam, na kontento na ka makaluklok yung gulot, di ba? Kay ba't ating biglang lumapit kay ka, at idala na kaketang king arap na emuasahan, di ba? So that's very, surprising ba? And makatas mo naman king kaya katamong
king katamong karangalan at masopres sa kaman nung ing mengumbira agkat nakatamong luklok king mas komportable at prominenting lugar na emo naman talaga expect, then it would be all the more satisfying mirangal ka kanita king arap daring aliwang bisita. Anya naman po niya mas kay mo, mas anting na ing punada rin ang bangkay, alawang pong tao mong, ilaring mitas kaya ka, ing mag-promote kaya ka, kesa king ika ing magtasking kaya ka sarili mong bangko na. Niya mo nga ing nino man magmatas, mi babaya, at nino man ing magpakumbaba, mitas siya. Pero dapat aware tamo naman Brother Charles and Brother Boy, at aliwan niya man itang pilinan may pinsan na itang mababang lugar, kaso itang intention mo, yapin itang papansin ka karingaliwa, kasi pwede mo namang malyari tayo, kunwari pa-humble effect, no? Ali mo naman masanting ita, so you have to be true mo naman king sarili mo. So this is actually a subtle form of spiritual pride mo rin. Kunyari, mababa ka mo, pipilitan mo itang kay, pero bisa ka naman magpapansin kaya tamang titang aspeto, no? So, delikado yan naman iti. But, Jesus, iya in perfect example of someone who really humbled himself, and as a result, he was exalted, no? Deserve na ingatsuking mata sa lugar, but he took the lowest place, no? So, maliban ka rin may kumbira, at inya na mga advice si Jesus karing mahangumbira, no? Sabihin karing magtaw, Nung magtaw ka nga aliwading kakaluguran, aliwading ka mag-anak, or siping bale, o kakilala din kukumbiran mo. Nung mangumbira ka nga kumbiran mo lakano, retang makaya blasting depat mo. Normally naman po mong ding kukumbiran tamo, detang balu at kilala tamo. Ila na mo parati. We limit ourselves to a few comfortable, easy people. Ding kukumbiran tamo, yapin ding isipan tamong malyaring sumawop kaya katamo in the future. That means atin tamo naman pong personal agenda. As a result, milalako laking isip tamo ring pakakalulu at mililele ring mga lati. At o yan yung problema kaya katamo, maging tamong self-centered instead of being other-centered. Pero sabi dapin, it is more blessed to give than to receive. Iting masanting at maya pa dapat ay nung eman miya blasanan in our lifetime, kaniking yatu, you will be repaid naman at the resurrection of the just. So ala tamong kasambot. Patseng meging kang mapamye, you will be repaid eternal life. Mas dakal po ing datang agrasya neng biasa tamong mag-share karing blessings tamo po. Yes. Pansamantala tayo pa mo pong pututan ining kaya katamong pisasabyan tungkol king chapter 14 ng San Lucas, ban ibyede ti pong adwang kutang asukat dang pakibatan din kaya katamong viewers and listeners. Number 1, nanong aldo inyang mekumbirayang makipangan i Jesus, king balening metong apamuntok daring pariseyo, at pego mas dandeng masalese ding tawo. Nanong aldo inyang mekumbirayang makipangan ni Jesus, king balening metong apamuntok daring pariseyo, at pego mas dandeng masalese ding tawo. At number 2, nung kanung kinumbira na kaning ninuman king metong akasalan, sano ing emo pipilinan aluklukan. Nung kanung kinumbira na kaning ninuman king metong akasalan, sano ing emo pipilinan aluklukan. Pwede yo pong i-text din kaya kayo pong pakibat karening text line numbers tamo. Karing Globe po 0915-954-1303. Ding Smart po 0918-351-8282. At ding Sun Cellular 0942-357-4268. At karing Manal Ben naman po online king Facebook Live keta pong comment section. Malyari pong ibili ing mensahe ka rin at pakishare yun niya naman po ing kaya kayong ing Facebook live stream ngayon pong kaorasan. I-type ya mo po ing kaya kayong pakibat, kaya be po ing kaya kayong lagyo at address o ing kaya kayong parokya ban ma-recognize ko po.
Okay, so king katamo pong pamagbalik, kumpisan tayo pong pisabihan or i-continue tayo, isundo tayo itang kaya katamong discussion din regarding chapter 14 ng Ebanghelyo ng San Lucas po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka at ingkantang. Gather the people, enter the feast by these shoot. Stay tuned, eko pa mo pumama ko at mibalik ya pa po ing usapang Biblia. Mom. Ing Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, kapamilatan na ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, makiyagumya king selebrasyon ng 108th World Day of Migrants and Refugees, 36th National Migrant Sunday, ampon 27th National Seafarers Day, king daratang a Domingo, September 25, 2022. Kaniting mesabing aldo, gaganakantala ring makapasubaling kapagnasan, daring kapatad tamong maraton, karing miayaliwang parti ning yato. Lalo na ding overseas Filipino workers. Ipanalangin tamo, king mayupayang Diyos, ing lukuba nala at palablaban kasalpantayanan, ban maging instrumento na king pamipalaganap, king mayap a balita. Agkatan na ring sabla at tumagon king banal a misa, a panimunana ning kekatamong lubos kagalang-galang a Arsobispo, Florentino Galang Lavarias. King September 25, alas 8:30 ning abak, king Santa Monica Parish, Mexico, Pampanga. Ing mabilog a selebrasyon, magsilbiya ang ayalben, kapamilatan daring makatuking Facebook pages. Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, Santa Monica Parish, Mexico, at Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Kaugne na niting mesabing selebrasyon, ing Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, kayantabe ing Public Employment Service Office ning lokal ng kapanibalan ning Siyudad San Fernando, ampon ning Department of Labor and Employment, gampanan ing Job Fair 2022. Metong aktibidad ang makilayon dinan oportunidad ding kapatad tamong kasalungsungan maninton kapanintunan, lalo na ding OFWs ang minuli iba't karing miayaliwang bansa. Maganap iti king October 5, 2022, king Walter Mart, Siyudad ning San Fernando, alas 9 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon. Agkatan laring sabla at tumagon king mesabing aktibidad, lalo na ding kasalukuyan maninton kapanintunan. Ing Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, king kapamilatana ning Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, ating radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kasan metong nala ning buong Pilipinas, king selebrasyon ning 108th World Day of Migrants and Refugees, 36th National Migrant Sunday, ampon 27th National Seafarers Day. Enter the feast, all are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now
Ikya po ing usapang Biblia, kani pamurin po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At syuta na po king kaduwang dake ning kakatamong programa, nung nuka rin po isundo tayang pisabyan ita pong discussion tamo, ame putot nandin bayo tameg gap, patungkol ketang chapter 14 ning Ebanghelyo na pong San Lucas kanitinggat panapon. Pasibayo nung bisa ko pong mangutang mamiyeng comments o greetings. Makibat kareta pong questions tamo o mag-suggest topic tungkol king Biblia, aburiyo pong pisabyan tamo, malyari ko pong mag-text kay kami. Karing Globe po 0915-954-1303, karing Smart po 0918 351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268 at maka-live kay pamurin po king Facebook at keta pong comment section ning live video, pwede kayo pong magbiling mensahe ka rin at pakishare nyo niya naman po ing Facebook live bandara ka tamo pong abeyabe kening programa tamo. At kayabe na pong Brother Boy at babyemiya pong pasibayo kaya kayo iamong Jess Layog. Okay, so thank you very much, Brother Charles, and of course, Brother Boyet mo naman, Welcome po king second part ng kakatamong programang Usapang Biblia. Ala pang may ngumbira kaya kayo? Kaya kayo mo malapit yung fiesta. November 25. Mag-birthday lang, ngayon Oo. Anyway, so may kumpisaya hining kakatamong chapter at tatalakayan king pamangumbira kang Jesus, ban makipangan. At may mayaring tips or advice si Jesus nung nano inggawan po tang may kumbira at makanyan mo rin nung nino ring dapat kumbiran po tang magtaukan. So po tang may kumbira ka, sabi natin, may pipilinan ing luklukan pandangal. Panayan mo ing mengumbira ke kayang lumapit, ban sumabi ke kang ika ing lukluk king kabisera. Halimbawa, at nung ika ing mangumbira, nino ka ring kumbiran mo, yapin ding, makayablas king gagawan mo, no? Nino reni, pakakalulo, ding lumpo, ding pile, ding bulag, So, ing sunod na tanimhaga, kay bat na niti Brother Charles and Brother Boyet, yapin itang tungkol ketang maragula bangketi. Related yarin po mong king tatalakayan tamo, po. Tungkol king pamangumbira. Neng ating sasadyang maragul a bangketi, malyaring eka mangumbira. Masaya neng ating pamitipong makanyan. Siyempre po, pangaras king makanyan a selebrasyon, marakaling tawo, sagana ing pamang. Right. Papen, ako mong basic yan ka na akong kaya ko. Observation ko mong, nung buri mo ang atipon den tao, bali kumbiran mula. Kareng okasyon anong ating pamangan. Metong nakareta. Saguli labo pong kurukan, potang balud ang ating pamangan. May ngari lang manok. Pamangan mo. Yapin. Ating pamangan. Kaya nga hintutuking talimhaga tungkol yung maragula bangketin. So sabi natin related siya ketang piso sabihan tamo din. And this is another parable related king pamisulu-sulo, no? Ating kanong taong migtaong maragul and he invited many. And normally, patsiyeng ating makanya na invitation, excited la ring taong munta, di ba? Gagagad la, Brother Charles, no? So here, lupang minunane ing pamangumbira, it was already announced ahead of time. Now, tinggap na beforehand pa, ing invitation, dapat, inyang aldon na ning maragula bangketi, may naliwala isip, dening may kumbira. Bala mo po mong unusual, ini pong milyaring ay nine po, lupang ela po excited. Yes, so, ika, Brother Boy, wala excited ka, patsi mga yan, Siyempre. Nalubon na mo, datang ni Tangaldo. Okay pa nga, mag-atenta mong special November kahit 25. party, di ba? So, Kenny, lunglaweta, makaredy na nga ning sabla, di ba? Manayan niya mo ing mighanda ka rin. Kaso, atin lang ang dahilan nung bakit alila makatagon, no? Miyahiliwanin ka rin lang excuses. So, ginawa lang ang sangkan. So, dahil mo muna excuses, they had to do, nung pansinan tamo, they had to do with material things. Ing mo muna,
may kasaliya ka nung hasyenda, ba? Karagol nata ni Hacienda hasyenda. Dolores. At kailangan nila nung puntalan, banlawan. So itang meto naman, may kasaliya ka nung 5 kapari sa baka at kailangan no ka nung subukan. No? Come to think of it, na potang lame, these two sound foolish excuses, no? Sa luwan may wari ng asyenda nung eme palinawe, di ba? O kaya sa liwan mo man wari din ng 5 pari sa baka nung emo pa sibukan, di ba? So manigurado na kayo, wari. So dating material things o pibansya na rin ni ilaring maging madalas ang kanmurin nung bakit eta makatuki kang Jesus. Sumbagal Sabi lang. dapin pumong ne, pagin tao abisa, marakal ka dahilan Correct. sigurado mo, ne? Marakal ka dahilan. Mhm. At itang katlo, no? Itang katlo, bahayo na yung kasal. May katagon, siguro mag-honeymoon la pa din, Buri na sabihan, ini itang tipong una niya pa mo, kayang pamilya bayi nga pong geno, no? Inya, mi balik itang ipus at belita na king kayang Panginoon, itang response da reng kimbirana. Aro, sigurado kaya mo, ne? May disappoint siya may umbira. Obviously, in reaction na is, mimuaya, no? Na siguro lubos isip-isipan na dakala ring tanggi king pamangumbiran, Wuling elamirat ang detang minuna ng kinumbira, inutos ding Panginoon, ing buntay ka ring dalandalan at siyagkat baskinino, ding kalulu, ding lumpo, ding bulag, ding pile, at nung elaman may bisa, detang minuna, alang sangkan para mituloy ing bangketi, no? So napabusdan ning Panginoon ing masayang itang handana. So pagkat no parening atyu karing balen at baryo anting pahayang kumapnuya mo itang kayang balen, no? So the master of the house was really determined that people would enjoy what he had prepared. Anya sabi na po mong ing ginamit na pong amano Kenny is pilitan. Pilitan mo lang muntakete ding tao ban kumapnuya ing baleko. This means talagang determinado ya. Nung ela may bisa detang mumuna, God will offer it to anyone who is willing, nepo. Burinong mitipon ding tao king kayang bangketi. And towards the end of the chapter, in chapter 14, migsalita tayo tungkol kareng conditions, no? Condition ban maging tunay kang alagad na, no? So nano kano ing pakidwang ding pangayalagad, no? This time talagang asno karakal ding tutuki kang Jesus, ne Brother Boyat. Pero karening tutuki nga rin ni nino kaya retangaw sang tamong tututu talaga. Tetangaw sang tamong tapat kaya, ne? As Jesus continued toward Jerusalem, many went with him, no? Ing tunay alagad at tutuki kaya yapin itang alang pamag-alinlangan, no? He comes to him without doubt, without reservation, at Jesus ya ing sukat mo muna king Vienna, no? Ala nang aliwa. Jesus, dapat first priority, no? Other relationship, kalpaning pamilya, kaluguran, asawa, anak, ne? Pati na mismo yung sarili na, dapat they are of lower priority, no? Kaya sa aking katapatan da at pamamintukan Jesus. Actually mo, nung tutuusin po mo, potang tutukita mo kang Jesus, aliyaman po sang kan itiban, ma-divide jay in kaya katamong pamilya. If you are really a follower of Jesus, sang kan panjapin, mabali ni maging kay dala niya pa na lakwas siyang salese in kaya kang pamilyang at masira sigurado. Ing pamanuki po kang Kristo, po sa guli, sukat tayang iyo na kareng sablang bage at tawo. Iyo na taya even more than ourselves. Anyapin po ing mumunang utos ning Diyos, yapin ing luguran ing Diyos migit king nano o sano paman, king mabilog a puso, mabilog a kaladwa, mabilog a sikanan. Dapat yang muna uling Diyos ya. Anya nano man po ing gawan tamo, dapat makayakmaking utos at kaburyaning Diyos. Yeah. Inyanuatin lang anyawaran kay katamo, Brother Charles, ne, na makalapat kaya tang kaburyanan ni nga pong Ginoo. Dapat tanggian tayo ni, no? Sabi mo pin, Brother Charles, iuna tayong Diyos, migit king nano o sano pa man, no? Ang yang king asawa, anak, pengari. So, ing pamanuki tamo kan Jesus, ne, pwedeng
itang pasopyo mo. Mhm. Ne? So, ing pamano kita mo king ginu, mga baldugan na lakwan tayo totaling kaya katamong pamilya, no? Ding kaya katamong obra, kaya piban dyan, no? Ing burin namong malyari ning ginu, yapin itang kapamilya taning kaya katamong relasyon, o kapamilya taning kaya katamong obra, mayayakit at mipapatupad ya ing kayang kaburian. Tutuya po yan, among Diyos ne. Halimbawa ang mga ne, po tapong akakalingwantan na pong mga di o makasimba. Pauli na ning palagi tamong busy, mas una tayo pa yung obra kesa kaya nga pong ginu. Po tapong mas una tala pa ring barkada at kaimong makiinuman po karela. Bisyo, ne? Bisyo po, kaya beda kesa keng mamintu tamo king amano ni nga pong ginu. Potang uuna tala pong pakiramdaman ding politiko kesa king sasabyanan ning kaya katamong konsensya. Dapat po talaga mabiyasa tamong itaya ing gana-gana king pamananggap tamo kang Jesus. At yung malagwa yan, Brother Boyet, ne? Dapat tayong pakaisipan at desisyon ng masalese nung talagang agyo tayong tanggapan ni Jesus, no? Kalupan na mo pin ning taong manalakad tori, di ba? Masaguling gawan nini, no? So maraguling gastosan na sa lapi king pamipagawa niti. So maraguling obra ini. Maragula kamarinayan, well, nung inumpisan mo yung talakad kay ba't may mampalasad sa, di ba? So man mayari, ne? May kulang budget. So mayabang kang manalakad din niyang mumuna, pero eta pa rin pala mayari, no? So makanyan mo rin nung makipaglaban ka, nung apululang libo ding sundalos mo kay bating pwersaning bansang kalaban mo, dobli, laking keka, maya pa makipagkasundo na kamo, no? Kabang malawot pa, kesa naman ketang sure na masambut ka. Ne? Kailangan po talagang imisip, masalese at malalam bayo gawang desisyon. At kadwa po, ibulus tamo yung kaya katang agyu king pamagsilbi king Diyos. King pamanuki at pamamintu tamo kang Jesus, yamu naman ing pamamintu tamo king Diyos. At naning kapalit ning pamaging tapat at pamamintu tamo, ne? Yapin ning kaganapan ning biye ketiking yatu. At makanyan mo rin king sumangid biye. Biye langanga, di ba? So nung talagang sasalita mong halimbawa, sasalita mong original at genuine na gamit, sigurado gumastos tamong mal, di ba? Malyaman pero matibela, maglambat la rin. Inggantimpala king pamanukikan Jesus, yapin itang original na biye. At sa ano ini, yapin ning biye mismo ning Diyos, ing biye alanganga. Yapin mo. Anya mo niya, imong, ini po, kapilan man masira at mawala. At yun mo po, mong, balik kaya katamo nung nano ing kaya katamong pilinan, ing biye makayato o ing biye makalangit. Biye pansamantala o ing biye alananga. Actually, masaguli mo'y makibatwa eh. Masaguli makibatwa king pamanuki kang Jesus. Ne? Pero, it is easier said than done, no? Ang galang mo muna rin nga liwa, buri na sabihan, buo king lubda yung pamanuki, no? Ding tunay alagad, ila rin biyasang manyad sad, no? Ing apanindigan ng karelang pangayalagad up to the end. Deta mo rin pong ating attitude aningas kugon, ne pumong. Ang galang mo muna masigasig, kay bat kabud nala, dirimla at tatama. Yes. Pwedeng maging alagad mo naman, Brother Charles, ing taong bisang mamusan king krus na tuki kaya, no? I can imagine, malamang mitakutan la rin yung dakal king dimdamdang ini from Jesus, kasi carrying a cross will always lead to death, no? Uling oyan ing Roman practice kanita, no one carried the cross for fun, no? Nino naman kaya karela yung bisang mamusan king krus, nung oy nga kakit ng kabaldugan ning krus, di ba? Talagang pangilagan, mitakutan ka. It means torture, no? Death, humiliation. So, paisubo mo waring sarili mo king makanyan. So, itang pusanan main krus, this probably mean, itang ibiye mo yung sarili mo, be ready to experience pain, disappointment, affliction for others.
Nung pong i Jesus memusan niyang krus, ding disipulos, sukat la namang mamusan krus. Yes. That is the way to follow Him. Only cross bearers nga can be His disciples, no? Inya dapat maging seryoso at may planong masalese yung pamanukikay, no? Lukluk at nisip masalese, pigunaman, lawen nung agyuta mo, no? Palupaning planong mitalakadtori, well, siguraduan mo pa mo nung ating sapat na budget, ba napayari me, o kaya nung makilaban ka, sabi ko, siguraduan mo nating sapat na sundalo, no? Nung king pamalak mo, malakas yung perseng kalaban mo, kapay subo. Nakapasusugo duling masambut ka mo, no? So, nung tutok ang alagad, you should not be lukewarm, no? Lakwan ming sablang at syukeka, no? Mangari ka king asin, panatilyan ning lasa, dapat ating kang silbi, no? Patsyeng mila ko kakalat, you are of no use, no? Maginta mo sanang masilbing alagad at Kristiyano. Dakal pun salamat mong at metong na naman pong malasa at masilbing episode ding dinaketa mong king kakatamong programang Usapang Biblia. Manano na sanang dening pisasabyan tamo, misopan la rin kaya katamong talapakiramdam at viewers, ban manatiling tapat at mibyebye anting tune alagad ning Ginoo. At mag-post pa mo pungeni, ban palabasan ding mapilan apatalastas at paganaka, ang popo ing dake na ning kantang Come to the Banquet of God by Hangad. Stay tuned, may babalik ya po yung Usapang Biblia, banbasan din kaya kayong pakibat, mensahe at greetings ne po. Kilalanan taya Santa Teresita ning Niño Jesus, meto nga birhen at doktor ning banal a kapulungan, pagmasusyan taya ing kapigaganakan kaya balang mumunang aldo ning Oktubre. Therese Martin ing tunay ng lagyu at mayayaw siya namang malating sampaga. Mibait ya king Alencon king Francia at mayango yabiye king edad a 24 inyang September 30, 1897. Pauli ning tuberculosis king kumbento daring madre amayaos Carmel king Lisieux king Francia. Kabilang ya karing amanwan tamong contemplatives oretang dinawon da ing karelang biye king pamigunam at pamanalangin. Sinulat yan naman metong alibro at ito namang meging kilala ing kayang mismong biye at makipamagat ing kwento ning kaladwa. Igkat na laring mamasa kaniti at ukyan ing malating dalan, king pamanuki king Ginoo. Kikilalanan niya ngeni antimong patrona ning pamagmisyon antimurin ning Francia. Pasaup tamo kang Santa Teresita, ban manatili tamong mapagkumbaba antimoring mangalati king kikatamong komunidad. King saup na may paldanan lala naman sana ring makituberkulosis at lalong-lalo na murin ng magkasakit at may apektuan kening COVID. At kambena lumalam sa ing kikatamong biye panalangin ayang bagtamo king pamagmisyon. O Santa Teresita ng Niño Jesus, birhen at doktor ng banal a kapulungan, ipanalangin mo kami. Ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayabe ing kekayong talusuyo, Reverend Father Richard Escoto, OCD, ibat karing Discalced Carmelites, kayabe yu kepo king pamagmasusi, king kapigaganakan kang Santa Teresita. Kahinaan ko, come to the banquet of God, our God who embraces all people, our God who gathers all of humanity and calls us with passion
you pa mo rin po king kakatamong programang Usapang Biblia. Ngayon po basantala din kaya kayong pakibat. Kaya ni pa mo rin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At basantala po ding pakibat yung karetang kutang tamo, makanyan mo rin po din kaya kayong aliwa pang messages. From texter 8397, Aldoning Sabat Yapu, ibat po kay ni King Santa Catalina ning Alejandria, Brother Nante Enriquez. Oh, Brother po Nante, ini. how are Good you? PM po, ayan. At kareni pong at suking online naman po, from Sir Nan M. Aquino, Maya Pagat Panapon po, happy viewing kang Yelpi Kanilaw, from Esther Pagku Alfonso, Ang Esther, hello. Maya Pagat Panapon po kaya kayungan. From Coronada Mitra, Maya Pagat Panapon po Hello among po. Jess, Good Brother afternoon. Boyet, Mimingat ko po. From Winnie Lopez, Maya Pagat Sister Panapon Winnie. po among Jess at Brother Boyet, Mimingat po. From Nizia Beniz Timpug. Hello po, good afternoon po. I'm watching from Porac. Get well soon, Benice. No? Pumayip na kasana agad. From Lota Garcia, hello Father Jess and Brother Boyet. Have a pleasant afternoon. May God keep you happy, healthy, and strong. Thank Take you. extra care. From Lina Flor Rivera, good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Ingat po and God bless. From Lourdes Patdu, good afternoon po kaya kayungan Father Jess, Brother Boyet. Ding, thank you. Ingat kayungan po. From Bengyam Baudizon, good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Stay safe po. Happy viewing po kang baby Nay Lemore. At makanyan mo rin from Elisa Morales. Maya Nice. Pagat Panapon Hello, po among ma'am. Jess. Brother Boyet, kumusta na ko ngan po at may mingat kayungan po lagi. From Angelina S. Garcia, Maya Pagat Panapon po among Jess, Brother Boyet. Kapaningatan ngan po at lagi pong mumuran. God bless po. Yapin eh. From Mila Beroy, good day po among Jess, Ang Brother Mila. Boyet. Watching now from Talavera, Nueva Ecija. Wow, layo Take care and be safe. At from Lota Garcia, number 1 Sabat, number 2 Itang Keng pang VIP. From Lina Flor Rivera, number 1 Sabat, number 2 Luklukan Pandangal. From Mila Beroy, Sabat and VIP seat. From Lourdes Patdu, Aldoning Sabat at Luklukan Pandangal. From Winnie Lopez, Sabat and VIP seat. From Agnes Evangelista Sarmiento, Agnes. Magrasanggat Panapon among Jess Layug, Brother Boy at Celso Mamukod. Maya pa oras po kaya kayong ang kausapang Biblia. Ingat po palagi at may papangati. Thank you po. From Pete Jimenez, number Pete, 1 thank you ulit. Sabbath Day. At number 2 Karetang Luklukan Dareng VIP. At from Oliver Lagman, Oy, Kongoli. Maya pa oras po among Jess. Ingat po palagi. From Coronada Mitra, Sabat at Kareng Luklukan Pandangal. From Jess Mercado, Conches. Maya Pagat Panapon po among Jess, Brother Cardinal Boyet. More power po kaya kayo watching di Usapang Biblia. God bless po. At happy viewing po kang Maria Rowena Halbay Obafial at makanyan mo rin po kang Bengyam Baudizon. And from Lota Garcia, thank you Father Jess for your well-crafted explanation about the Bible. Yes. Happy viewing mo rin po kang Lotsky Ocampo, kang John Patrick T. Kayanan, Oy, John Patrick. kang Mark Jake Ilaw. And from Rose Popatco, good afternoon po among Good Jess. afternoon. Makanyan mo rin po kang Presi Sagun. Chipres. From Jelly Kalilong Bondok, Maya pa oras po among Jess. From Alma Toledo, hi Uy, po Alma. among Jess. From Presi Sagun, Sabbath Day po, may kibat ya. From Marisa Gozun, hi po among Jess at Brother Boyet. Si Marisa. At from Presi Sagun, in second answer na po, Itang Luklukan Pandangal po. From Flora Layug, Uy, Flor. Sabbath Day at Luklukan Pandangal. Mag-take note siya talaga yan, Brother Charles. Makisadya na yung papel lang po pang lapis. From Rose Popatco, Sabbath Day at Luklukan Pandangal. At Flora Layug po Kanumanal Bea from Mancatsan Mancatsan, Chapel, oo. King Porac. And also from Gloria Galang Hills. Yes. Good morning everyone. Chinglo. First one, the Sabbath Day and the Presidential Chair. Thank you po. Yes po, you are
all invited to my son Patrick Hills, his 24th birthday today. Yay! Happy birthday! Watching from Falls Church, Virginia. Chinglo, thank you. Thank you so much. At, And happy from- birthday kang Patrick. Amos Basco, Maya pa oras po. At happy viewing mo naman po kang Reverend Father Ricarty Macalino. Manalbeya po yapong Yes. Carty. Hey, hello, Among. From Makanyan mo rin po Ay, kang oras. Elena Jones at Pureza Bumanglag Orias, kang Agnes Lagason, Magalona Baldera Mina, wife, Lolita Datu, Junki Shodems, John Mark Espino, Irma Trinidad, Bandoy Lopez, Baclado Alfonso, Jacqueline S. Villaruz, and Kanji Sawal, Leng Rene, Levi Goopio, Edna Ocampo, Eddie Ogana, Grace Buan David, Jack Legion, Yulinia San Andres, Cristel Relos, Jenjen Balaguer, Santos Luisito, Corinne Glorioso, Hesita, Among Bong Feliciano, Manal Ben. Hello, Apong Bong. Apong Bong Apong Feliciano. At then pong viewers from St. Catherine of Alexandria Parish, Yehey! Porac Church. Makanyan mo rin kang Radiant Tolentino, Jerry Lumactod, kang John Angelo Concepcion Kudjamat. Makanyan mo rin po kareni pong aliwa pang makayantabe kaya katamu. Gigrit taladeng mig-share in Parish Catechetical Ministry ning Good Shepherd Parish Bulaon. Vicariate of VDLR Catechist ASF Pampanga, Biblical Apostolate Pampanga ASF, kang Gilbert Sembrano, St. Joseph Chapel Babosakan, at karing aliwa pa pong makatalukin ngening kaorasan. Kut nantaya po ngeni among Jess nung ustula po Rening tinagala pa Ralph Chester David. Oh, Ralph. Kaya pa oras po among Jess at Di Chonald. Alma Toledo. Hi po, good PM among Jess. Kung nang tayo po yamong nung ustula po ring pakibat karetang questions. Yes, thank you very much, Brother Charles, and thank you very much mo nang po karing sablang mag-participate, may kibat po karetang adwang kutang niya po. And I guess pasibayo palagi naman Yes. Happy perfect dala din kaya katamong kutang ring answers da karing kaya katamong kutang niya po. Pero bayo tala pakibatan detang kaya katamong questions, budi ko lamang namang i-greet. Gusto kong batiin yung mga kaibigan din na nasa Cebu. I think si Sister Sky, si Father Amiel, at saka si Ate Boots niya po. Ating PPC Execom ning St. Catherine of Alexandria po at mag-meeting kami kanini. Okay. Kay ba't nanini, pupulay na ako, bibalik na ako rin. Ating kami 6 o'clock Execom meeting. Then PPC, under king pamani muna naman Brother Oliver Lagman ng tamig greet mo naman nag-message na din At baka yan mo naman dila Ati Ami, Bakery, Kimpora, kang Papayati Mel. Kaya biyamilanan din minta kayong bundok. Masyal kami. At dila Kong Deo Alfonso, Manglo Carion, nino pa. Yes, di Benis Timpug. Sabi ko pina din, magpakasikan kang katawan, get well soon. At baka nita makapag-attend na kakaring misang papakaring miyaliwang activities kang pisang bantamon. So, going back, karing kakatamong questions. First, naning Aldo, inyang may kumbira yung makipangan ni Jesus, kimbalening meto nga pamuntok, daring pariseyo, at pegumasdan ding maseleste ding tao. Brother Boyet. Aldoning sabat mo. Okay, day of Sabbath. Aldoning Sabbath. And for the second question, nung kanong kinumbira na kaning ninuman king meto nga kasalan nano ing emo pipilinan aluklukan. Luklukan pandangal. Alright, very good. So congratulations po. Nakbalok ng gawang ko. Watang-patang kayo mong magipang-balok ng gawang ko. Dukan kalukluk. Nakapaluluklok ka kang pandangal. Kaya Kaya Presidential. Presidential lapag. O sanda ko kaya ni kaluklukan. Oo. Okay. So ala nang kaya. Ay mong, buri ka mong i-greet. Happy birthday kang Sister Tess Liscano mo. Happy birthday po. Happy birthday din po kang among Justin Gatos. Yes. Happy birthday pala mong Justin. At Ching Marisa Gosso, mapaparengking Santa Ines, Karin King Ang Resettlement. pong maya pa oras ka rin deng abe kung katakista king Good Shepherd Paris. Yeah, Bulaon, King Bulaon Resettlement. Okay, so mga dita na, for our closing prayer, yung lagyo ng ipam, po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen.
O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdaman niyo kay kami, ing kay kayong presensya, kapamilatan, ing kay kayong amano. Lubos keng pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe at pamamiyasikanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye kasalpantayanan. Ikagino, ing sibol, ning sablang kalam, ikaying magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat din kay kaming puso, ban mabiyasang makiramdam, at palaging makasadyang tanggap, king kay kayong amano. Pakabsyan nyo kami, king kay kayong banal asalita, at kawan nyo kay pong instrumento, ban ipasyag at apalaganap, ing kay kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tuto, king kay kaming pangatao, at pamidapat-dapat, ing bunga niting kay kaming tapat, apamakiramdam keka, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Amen. King lagyan pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Final words? Dakal pong salamat ka rin pong Mikyabe, kaniti pong episode tamo, at kareta pong bisang makiramdam pasibayo atin pong replay ning whole episode po tapong 7:30 PM King Radyo. Malyariye pong antabayanan pasibayo. At sundo tayo pong pamalita karing aliwa pa po na atin tamong programa tungkol King Biblia. I-Charles po ni Mamon po kaya kayungan. Dakal pun dakal salamat king oras sa bingay po kaya kami mimingat tamo po. Alright, so milabas na naman po ing metong oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat, king pamanantabi kay kami, at mikitikita mo pong pasibayo king tutuking episode na po. Ini po iamong Jess Layo, king lagyon na po ring Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat kay Konga. Naggapuking tutuki, ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all. Okay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel